kunanira ngo niterere gatatu kane hejuru y'umugabo cyangwa umugore cyangwa ifaranga cyangwa ikindi kintu sinokiterera hejuru ngo kimbone ngo kindagira ikindi kinditerere ariko Imana data isumba byose iyo mubona Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe nicyo gituma nemera kwigisirimba baza bagikora ka gymnastique mwamenyereye kwirukaga abaza bagikora ka sport nabamenyereye gukora pompage nabamenyereye kuguma kwishusha twebwe twishusha sema amen sema amina oya tubyina uko bikoze ku mutima kandi ndakindi cyokora ku mutima gutyo ugasanga usibye Kristo umwana w'Imana umwuka wera w'Imana yamanutse niwo wotuma gusa umuntu yiyenyeganyiriza ariko ibindi ndacyo tuma cyo kunezeza ukazawiterera ntacyo nobona mu isi ntacyo ndabona ntacyo twovugana notishimira buke cyane kuko disi cyo ku mutima ni ikintu inyuma sema amen sema amen ariko icyo mu bugingo igihaza ubugingo n'umutima wanjye nta wundi umbaza wenyine muririmbyi ariko yarinze ngo none ni Yesu mbaza wenyine nta rindi zina nemera kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri nta kindi kintu twobonera mu bugingo n'umunezero bavana Bwana sifiwe sana ni muri we gusa ni muri Kristo Yesu mwami data nyiri biwe wasanga usengeye gufumbuka kwa matorero usengeye gusabye uruhushya rwo gutera kandi tutamusabye isi tutamusabye isi kuko tibona uduwasi ibisabo tibabizi tibabirora tibabikumbura tibabizi ariko mwami data nyiri bihe dufite data buryo dufite data dufite Imana alinesa nabera tuzuze itorero ni Kristo warifiriye niwe itorero abo muri iyi si tubamenye itorero itari cyo kuko tiboshobora kwifira ntibigeze babishaka ntibigeze bariharanira mwisi yabuze n'umugitangira nicyo gituma mwisi atoboneka urifungura uriyangura birabagoye birabananiye kuko ntibabishakaga ariko Yesu warabikoze abatanzi n'abanditsi batabishaka mwami data nyiri ibibazo cyungura kubw'ibyo Yesu wisi ngaruduha opportunité ngaruduha umwanya ngaruduha amahirwe dima sabota banda la propari des arabes de former anini wini banda la modela sale visari de midomeno prepariga Santa Maria la ina nino temelo promariga San formere sana reatone Uaina almena le promariti San formere e proparisa la reatone Emeli asangira la uva dalla motarità mitesi focalice di nostro massimo ega while we the somewhere for me the glory 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 Mana dusenga itorero mu mifungo Mana dusenga guterana kwabera Mana dusenga guteranira hamwe Mana dusenga guteranira aho watoranije mu masengero dufite amasengero twubakiye wowe dukeneye kuyateraniramo Mana datu ku kwezi kwa karindwi
mu mbaraga z'Imana isumba zose data gitare bikomeye me enowea mawa adomela tanda la resasi regremare dalla propari sifari gene della sinde drinere altari mana nyiribihe tubikeneye muri ukwezi tubikeneye muri ukwezi nani data nyiribihe tubishyire wereso kwimigwa kwinjira ayitiri mwizina ryawe mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina ry'umwami Imana baraka z'Imana zikora ibikomeye baraka z'Imana zikora ibitangaje mwizina rya Yesu Kristo senzwize amen 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 murakoze cyane Imana bamusha Yesu usaba kuzina nshimwe Imana pe Imana ifunguye Uwiteka tugushimiye amaturo n'ivzacumi tugushimiye mwami data nyiribe ku mwanya mwiza abakristo kubwo kugukunda mwami data no kukuramya no kukumvira ijambo ryawe rivuga ngo dutanga ivzacumi n'amaturo muzo waduhaye kugira ngo ntitube mwami data abakwima kandi ari wowe uduha Yesu Kristo turagushimiye kubashize umugayo kubwo kuguturira amaturo bivuga biri jambo ryawe rivuga ngo nituja mu nzu y'Imana tukagenda amaboko masa ndagushimiye kubatunganye bagakiranuka Yesu Kristo ngo baho umugisha bagirire neza mwami wo mwijuru mani simba zose ndakuranitse muri uyu mwanya w'ijambo ryawe Yesu we uri mwiza ndanezerwa turizihiwe kuba ahitirirwa izina ryawe tugumvira amahoro n'umunezero tuhategerera ibyo mwijuru mwami data nyiribihe ni muri network ni muri connection ni mwirembo ry'ubwami bwo mwijuru ni mwirembo ryahava amakuru y'ubugingo n'imitima turabinezererewe ibi byose tubikoze kubw'icubahiro cyawe wakira amashimwe wakira icubahiro ushirwe hejuru kwimbazwa ibihe byose tugiye kumva ijambo ryawe kaze twongere tubane Mana mu ijambo ryawe beshe imitima gutuza no gutekana wiheshe kumva ntibibihuri
fundura amatwi bumve, bahanike bumve hano, bumve impanuro, bumve icyerekezo, kuko mu ijambo ryawe harimo guhana, harimo gutesha, harimo guhugura, harimo mwami kugirana inama, harimo gutanga umurongo, hariho icyerekezo, hari umuco umurikira ibirenge ntibisitare. Mwami data nyiribihe, iyi mitima yose titikwe nayo yose meza afasha ubugingo bw'umuntu. Mwami data buri umwe wese mu mwanya yicayemo awutekaniremo, awumviremo presence y'Imana, awumviremo ubwiza bw'Imana, awumviremo ijwi rimushaka, awumviremo ijwi rimukunda, kuko mwami data nyiribihe uyu ni wowe udukunda. Emeya anuwena mokaira biya andu fomederas. Mwami ntibapfa bo gupfa kumva gusa ngo bahinduke ibifafa, bahinduke abafafa, bahinduke abapfu, bahinduke mwami data abadafite ubwenge, ahubwo bagire niya, bagire ibitekerezo byo gutegera no kumva no gukora iby'ijambo ry'Imana, no guhanika no kumvira inama iva mu ijambo ry'Imana. Bahinduke rwose bagize imitima mishya n'ubugingo bushya. Sengeye imitima iri butegere, sengeye imitima iri butegere ijwi ryawe, sengeye imitima mwana, sengeye iritorero, kuko Yohana yavuga akavuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Mwami data reka baze kumva ibyo umwuka ari buvugane nabo. Mwami data abafite amatwi bose ndabasabira kutagira agahuge, kutagira icyo cyose kiri buze kubahuza mu izina rya Yesu Kristo. Senze twizeye iteka ryose kunezererwa hitirwa izina ryawe. Sababu nafurahia mahali ambapo tunaita. Hanyuma ndashaka gutanga itangazo ryanyu mu majyambere. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tusome ijambo ry'Imana. Some neno la Mungu mu gitabo cya Yoshua katika kitabu cha Joshua ibice 22 umurongo wa 14. 24 na 14. Turageza ko 15. Basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa mioyo na kwa ukweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amen. Amen. Biravuga ngo nuko noneho mubahe Uwiteka, mukorere muzukuri mutajyaja, kandi mukureho za mana basogokuza abantu bakoreraga hakurya ya Rwaruzi no muri Egiputa. Muje mukorera Uwiteka, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza banyu, basogokuruza bakoreraga hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamoni bene iki gihugu murimo, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Amen. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Nawakaribisha kwa neno la Mungu kugira ngo mwumve icyo umwuka ashaka kubwira amatorero, ili mlisikilize lile Roho ambaye anahitaji kuambia kanisa. Nanejejwe n'iri jambo cyane. Nilifurahishwa na neno hili sana. Twari taramyeho ku matelefone. Tulikesha kwa neno hili kwa mitandao. Bari bafite igiterane abantu hirya no hino bayobowe n'abatuye muri Amerika. Kulikuwa na mkutano wa watu ambao wanakaa kwa bara tofauti, ambao ilikuwa naongozwa na watu wanakaa kwa bara la Amerika. Bampeza no jambo mumbigishe nijoro riramfasha cyane, niryo narayembwirije shaka ko tunahano turikomereza. Wakanipea neno hili ili tuzungumze na wao, alafu neno hili limenibariki sana, nikasikia ni vema nizungumze nanyi neno hili. Yaraye nimfashije bikomeye
ili nibariki sana usiku. Fasha umwanya wo kumva icyo Yoshua yashakaga kubwira ubwoko bwabo bwa Israeli. Nilipofikiria neno ambalo Joshua alichukua kwa kutaka kuwaambia wana wa Israeli, mutekerezaho umwanya munini. Nilifikiria kwa ajili yake kwa muda mrefu. Ndangije mfata n'undi mwanya munini ndamuvuga. Alafu nikachukua na muda mrefu pia nikazungumza. Byinjira umutima wanje ndaneze. Kaingia ndani ya moyo wangu nikafurahi. Bingeramo ndaneze. Ikafika ndani yangu nikafurahi. Nanye gusanga igituma ijambo ritazarigira icyo ribahindura. Niligundua inachosababisha neno haiwageuzi. Igituma ijambo ritazarigira icyo ridukoraho. Inachosababisha neno lisiwe na kitu ambayo inatenda kwetu. Nuko tutaza turiha umwanya. Ni sababu hatulipei nafasi. Tugira umwanya muto ushoboka udashobora kugukora mu ijambo ry'Imana. Tuna muda mfupi sana ambayo haiwezi tusaidia kamwe ndani ya neno la Mungu. Tugira gutekereza ku ijambo guto cyane, guke cyane, bigatuma udafatwa n'ijambo ry'Imana ngo rigufate. Huwa tunakuwa na muda mfupi sana wa kulitekeleza neno la Mungu. Hiyo ndiyo chanzo inayosababisha neno la Mungu lisiwe na nguvu ndani mwetu. Kuko isubamo cyane usanavyo. Sababu maneno ambayo unakaa ndani unayapea muda sana wanafanana nayo. Utekereje imyaka ufite mu kanisa. Ukifikiria miaka ambayo unayo kanisani, ugatekereza iminsi ugize utera. Ukifikiria siku ambazo umechukua ukikusanyika, amasukareba umusaruro uvamwo mu buryo bw'umwuka uzosanga ari muke cyane parapo y'igihe wafashe uja mu kanisa n'igihe wafashe uja guterana. Uzosanga umusaruro ni muke cyane kubera izihe mpamvu. Ukichukua una balance muda umechukua kanisani na matokeo ambayo umeyapata, utagundua ya kwamba matokeo ni machache sana kuliko muda umechukua. Sababu gani? Kubera ko usubishamo usugenda utabitekerejeho, ukicara ugasohoka utabitekerejeho, ugasubira ukamubita harya. Kubitekereza ni gake cyane paraporo y'uburyo usugenda. Unakuja kanisani bila kuyawazia, unakaa kanisani wewe hauko ndani ya kanisa kifikra, alafu tena maneno ambao wamesema kanisani huwa anaiacha hapo, alafu unaenda nje. Muda ambao unachukua kwa kufikiria neno ni mchache sana. Kubera izo mpamvu, kwa sababu ya hayo uzorinda upfa uve mu isi ijambo ry'Imana ritaragukora. Utafikia hadi kifo wewe bila neno la Mungu kufanya kutenda kazi ya neno la Mungu ndani mwako. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Uko ni kubi. Vivyo hivyo vilivyo. Nubona utagisa umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana ngo wigere ku ijambo ry'Imana. Ukiona wewe hauna muda wa kutekeleza neno la Mungu na kujipima juu ya neno la Mungu, na kuambia ukaza mu matangazo ya hano, alafu unakuja wakati wa matangazo ugafata umwaka, ugafata uwa kabiri, ugafata uwa gatatu, ugafata 30. Mwaka inaja ya 230. Uzoa undi usanzwe kugeza Yesu agarutse. Utakuwa ni mtu kawaida hadi Yesu arudi. Ariko nufata umwaka umwe, lakini ukichukua mwaka mmoja, amezi 6, miezi 6, amezi 3, miezi 3, iminsi 10, siku 10, ukabasha kwikonsantra, ukabasha kwihimbaraga, ugatekereza kuzandisha, ugatekereza kuma, ukayiha umwanya w'iminsi 10, w'amezi 3, iminsi 21, ukayiha umwanya w'iminsi 40, ukwezi n'iminsi 10, ukayiha umwaka umwe, amezi 18, uzoreba impinduka zizoba mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Nakwambia ukichukua muda wa siku 10, siku 30, mwezi na miaka, unajiconcentrate kwa neno la Mungu, na kuambia kwamba utaona mageuzi ambayo yatapatikana ndani mwako. Tiwa uri none. Huwezi kuwa mtu kama ulivyo leo. Tiwa umunyemba
imbaraga nke mu buryo bw'umwuka none. Huwezi kuwa mtu wa mnyonge kama vilivyo leo. Igituma uri umunyembaraga nkeya Inayosababisha wewe uwe mnyonge, twigeze wigaburira ijambo ry'Imana. wewe haukujipea neno la Mungu ili ule. Kandi uri mukuru, igifu cyawe si cyo gukombeka. Na pia wewe ni mkubwa sana, huwezi pewa chakula ya watoto. Cyo gukombeka, cyo gutamika. Kupewa kama mtoto mdogo. Urebe ngubu nyine ngama nkwicaza maze ukama wicara guca ngo ngutamike uruhage. Nzanza manyura koze mu mwitanga utamike. Koze mu mwitanga utamike. Wohage. Je, kwa kukuchukua vile ulivyo, alafu mimi nakuwa nakulisha kama mtoto mdogo, nachukua spoons na kupea kama mtoto mdogo, je, utaweza shiba? Timwaga igifu cyane sinyogeza mbangu kombeka. Kweli siwezi washibisha. Uri mukuru. Sababu wewe ni mkubwa mno. Igituma uyu munsi ijambo ry'Imana ridafite icyo rikumarira nukugenda n'amaguru yawe urishaka, ariko ndiwemere kuryiha ukemera kwasama ngo bagukombeke, tibazaguhaza, tibazagukombeka ngo bikunde. Inayosababisha wewe kwa hivyo unatoka kwa Mungu yako unafika ndani ya kanisa, alafu unahitaji tena mchungaji achukue chakula akulishe wewe kama mtoto mdogo. Kwa kweli utakuwa na nguvu na utatoboa. Niwemera ngo baza bagukombeka, uvuye hano baragukombetse. Ndagukombetse singwaje bishe. Ndagukombeka. Ngo weze gusugira apeti nushikiri unanibwe kurya. Unanibwe kwiha. Uzogumana integenke, ugumana integenke, ugume ubuwasa usanzwe kugeza Yesu agarutse. Ukija alafu nakupea chakula kama mtoto mdogo na kulisha, alafu narejea nyumbani wewe hujishughulikii ili utafute chakula ambacho kitakushibisha mwenyewe, utakuwa mtu wa kawaida tena mdhaifu mnyonge. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nzo mbabwira niko kuri kwa Kristo. Maneno haya ninawaambia ni ukweli wa Kristo. Icyo kikumarira none Ile ambayo itakuwa inakusaidia leo, itamike. jilishe. Mwitamike. Jilisheni wenyewe. Mwishakire Imana. Tafuteni Mungu wenyewe. Biblia inasema abanshaka numwete bose bazambona. Biblia inasema wanitafutao wote kwa bidii wataniona. Abanshaka numwete bazambona. Wanitafutao kwa bidii wao wataniona. Uhaguruka akagenda kunshaka. Yeyote ambaye atasimama na kumtafuta, agafata umwanya akabana nanjye, anachukua muda wake kwa kukaa pamoja nami, ngo azamwiyereka. yeye atajidhihirisha kwake. Biblia iravuga, Yesu aravuga ngo, Biblia inasema, Yesu amesema, ngo ni mwankunda muzitondera amategeko yanjye, na mkinipenda mtazishika amri zangu, nanje nzobakunda, pia nami mtawapenda, na data azabakunda, na Baba pia atawapenda. ngo tuze tubasangaho muri. Alafu tuje tuwakute mahali mpo. Bazagusangahe? Je, watakukuta mahali gani? Bazagusangahe? Watakukuta mahali gani? Ubahe. Unakaa wapi? Umwanya wawe ugirahe? Muda wako ni unautumia kwa nini? Zabasanga mu ijambo. Nitawakuta ndani ya neno. Zabasanga mu kuntekereza. Nitawakuta kwa kunifikiria. Zabasanga mu gufata amategeko yanje muyibwira ku manywa na nijoro. Nitawakuta kwa kuzishika nyinyi amri zangu, alafu aho niyo nzobiyerekera. Mahali hapo ndio mtajidhihirisha. Niyo Yesu yazavuga ngo nzabiyereka nimuba mu mategeko, nimuba mu ijambo, nimuba mugumiza gutekereza ijambo ry'Imana, nzaza mbasangaho nimbageramo nzobiyereka. Vivyo hivyo Yesu amesema, mkiendelea kulitekeleza neno langu, nitaja alafu niwakute mahali mpo, na alafu nitajidhihirisha kwenu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Muimana umwanya. Mpeni Mungu na wakati, Muimana ikibanza. mpeni Mungu nafasi. Mwiyegereze Imana. Mjikaribishe Mungu. Vitari Sunday twakubise ingoma. Isipokuwa Sunday kama kawaida tunapokuja kukusanyika hapa. Hoya. La hasha. Sema amen. Amen. Dusome aya makuru. Tumesoma maneno haya Ya Yosua. maneno ya Joshua. Yosua izina rye n'umukiza. Meaning ya Joshua inamaanisha mkombozi. Ni Yesu. Ni Yesu. Niryo zina rya Yoshua. Hilo ndilo ufafanuzi wa jambo. Yoshua yaje nyuma ya Mose. Joshua amekuja baada ya Musa. Mose amaze
gupfa Musa alipofariki, Bibiliya iritubwira ngo Imana imaze kujana Mose iza kubikira Yoshua umugaragu we ko Mose yapfuye. Biblia inatuambia Mungu alipomtwaa Musa, Mungu alikuja akamwambia Joshua kwamba mtumishi wake amemchukua. Yoshua yabanye na Mose. Joshua alikaa pamoja na Musa. Ari umugaragu we. Yeye akiwa ni mtumishi wake. Barabana. Wakakaa pamoja. Yoshua icyo yakoraga, jambo ambalo Joshua alitenda, yashughulikiraga Mose. Alikuwa akimshughulikia Musa. Akamenya ko Mose ari umukozi w'Imana. Yeye alikuwa ametambua kwamba Musa ni mtumishi wa Mungu. Hari abantu batazabamenya abakozi b'Imana. Kuna watu ambao hawatambui kwa watumishi wa Mungu. Abo bantu kutamenya abakozi b'Imana. Watu hao ambao hawatambui watumishi wa Mungu. Abo bantu bazasha kandi babana n'abakozi b'Imana. Watu hao watateketea na japo hiyo wanakaa pamoja. Hari abantu babana n'abakozi b'Imana ntibabamenya. Kuna watu ambao wanakaa pamoja na watumishi wa Mungu na hawatambui. Kubera kutabamenya ntibarokoke. Na alafu sababu ya hayo wao hawakokoki. Biblia iritubwira umuntu wa mbere utaramenya umukozi w'Imana barabanye. Biblia inatuambia mtu wa kwanza ambao hakutambua mtumishi wa Mungu ni Nyamutunzi na Lazaro. Ni historia ya tajiri na Lazaro. Nyamutunzi ndigeze amenya ko abana n'umukozi w'Imana witwa Lazaro. Tajiri hakujua kwamba anaishi pamoja na mtumishi wa Mungu Lazaro. Amufata nabi tibarundi yaruamenya Lazaro uwariwe. Akamchukua vibaya, hapo anatambua Lazaro yeye ni nani. Kubera ko yari umupagani ndi yaruamenya bituma Nyamutunzi arafa, Lazaro ahabwa ubugingo. Sababu tajiri yeye alikuwa ni mpagani, hapo anajua. Hapo kifo ikatokea, mtajiri akafa, alafu na Lazaro akafa. Lazaro akapata uzima wa milele. Ico kibi gitangaza kubana n'umuntu wamara ntumumenye. Ikakuwa ni ajabu kukaa pamoja na mtu na hamtambui. Ubwo n'ubushishi buteye ubwoba. Hii ni upumbavu ya ajabu. Kubana n'umuntu ushobora kugira ico yo kumarira wamara ntubimenye ngo akikumarire ugafa. Kukaa na mtu ambao ana jambo ya kukusaidia na alafu unaendelea unafariki bila. Wundi wantangaje ni Gehazi. Mtu wa pili ambaye amenishangaza ni Gehazi. Gehazi yagize amahirwe yo kubana na Elisa. Gehazi alibahatika kukaa pamoja na Elisa. Yagize amahirwe yo kubana n'umuntu wari ukuze Eliya kabiri. Alineemika kukaa pamoja na mtu ambao alikuwa na nguvu kuliko Eliya ni mwanuzi, niwe director, niwe chairman w'abahanuzi bose babaye. Eliya, Biblia husema ya kwamba alikuwa ni headmaster wa wanabii wote walikuwepo. Yari umugabo ukomeye cyane Eliya. Yeye alikuwa ni mzee mwenye nguvu. Gehazi agira ibahati yo kubana n'umuntu wabanye na Eliya amukuba inshuro zibiri. Alafu Gehazi huyo akabahatika kukaa na mtu ambaye alikuwa na nguvu kuliko. Ariko tigera amenya umukozi w'Imana babana. Lakini yeye hakutambua mtumishi wa Mungu alikaa pamoja naye. Tigera mwitaho ngo agire icyo yomukuraho. Yeye hakuhusika na mtumishi wa Mungu huo ili akuwe na jambo ambalo atajinyakua. Gehazi arabemba abana na Elisa. Gehazi akawa mnajisi na akikaa pamoja na Elisa. Elisa yakazavumura umugi, apana umuntu umwe. Yakazavumura umugi wose, umudugudu wose, akawuvumura wahumana. Ariko abana na Gehazi umuntu umwe aravumwa. Elisa mtumishi wa Mungu yeye alikuwa na nguvu ya kuponya mji mzima ambao ulikuwa unajisi, lakini Gehazi hakutambua hayo. Icyo ni igitangaza kiri mu batuye mu isi none. Hiyo ni ajabu inayostajabisha watu wa ulimwengu. Ubwo ni ubuhuni butuye mu isi bano. Hiyo ni upumbavu ama uhuni ambao ina watu ambao wanaishi duniani ya leo. Kwa nukukiranirwa guteye ubwoba kuri mu biki gihe. Hiyo ni upumbavu wa watu ambao wako kanisa la leo. Kubana n'umuntu tumumenye. Kukaa pamoja na mtu na hamtambui. Tumenye icyo yogufasha. Na hamtambui jambo ambalo atakusaidia. Biratangaje kubana n'umukozi w'Imana. Tumumenye ko ari umukozi w'Imana ngo akageraho agenda mukageraho mutandukana tacho umukuyeho yarakijije benshi ariko wowe ugapfa mu bantu. Ni jambo la kushangaza kukaa pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye anasaidia na anaponya wenzio, lakini wewe hautambui jambo hilo ili nawe usaidike. Ariko isi kindi kindangaza nukubana n'umupagani umuyobozi ukutubimenye ukagumana nawe, kandi Bibiliya ivuga ngo timwicarane n'abakobanyi, timugendane n'abapagani, ukagendana n'umurozi, ukagendana n'umusambanyi, ukagendana n'umupfumu,
ukagendana n'utizera ugahura nawe. Cyo nacyo ni ikindi gitangaza, n'ubundi buhuni buteye ubwoba buri muri iyi si ya kino gihe. Upumbavu mwingine ambao unanishangaza ni mtu kutembea na mpagani, msinzi, msherati, mchawi na wao bila kutambua mtu huyo. Hiyo ni upumbavu, ni uhuni. Cyo nacyo cyarantangaje ino. Jambo hilo nalo limenishangaza huko. Bakristo bene data muwe maso. Wapendwa, iweni macho. Amen. Muwe maso. Iweni macho. Reba uwo muri kumwe, hindukira mugenzi wawe. Mubwire ngo ngomba kukumenya. Geukie mwenzio mwambie ni lazima nikutambue. Mubwire ngo ni ngombwa ko kumenya. Ni lazima nikutambue. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni mumenyane. Juaneni. Mose agendana n'uyu mugabo. Musa akatembea na mzee huyo. Uyu mugabo Yoshua amenya ko Mose ari umukozi w'Imana. Na Joshua akajua ya kwamba Musa ni mtumishi. Kikintu cyarandangaje uburyo muri Israeli bari bameze. Imana yamagaye Mose imuhamagara nka president, yari nka president cyangwa se gouverneur. Yari umutegetsi mu bishanye n'imiyoborere y'abana b'ubwoko bwa Israeli. Ihamagara Aroni nk'umutanzi. Mungu amemuita Musa yeye kama leader ambayo ataongoza wana wa Israeli kwa leadership, lakini pia akamwita Aroni yeye kama kuhani mkuu. Hanyuma abo bombi nibo bari bayoboye ubwoko bwa Israeli. Watu hao wawili ndio walikuwa kiongoza taifa la Israeli. Hanyuma rero Imana imushanye ntiyigeze isubiza yeza Aroni wari ukurikiye Mose ngo ari we aheza jukumu. Inayostajabisha ni jinsi Mungu alipomchukua Musa hakumpea Aroni ambaye yeye alikuwa na makamu wake, alafu akampea Joshua. Joshua wari umukozi. Joshua yeye alikuwa ni mtumishi. Joshua wari umwescort. Yeye alikuwa kama bodyguard. Joshua wari hafi gusa umwana ugendana n'umusaza Mose. Joshua yeye alikuwa kama mtoto mdogo, alikuwa akitembea na mzee Musa kwa kumsaidia kazi moja wala nyingine. Imana iravuga ngo uyu Mungu yarabimenye neza. Joshua yakazagenda, Mose yagiye ku musozi bakajana, Joshua akicara akamurindirira ngo yaragira kubaha guteye ubwo. Imana ikunda kubaha, Imana ikunda umurongo wo kubaha, kuko Imana ni souverain umutware. Biblia inatuambia kwamba Musa alipokuwa akienda mlimani kuomba, alikuwa akitembea pamoja na kijana Joshua. Joshua alikuwa akimchunga Musa hadi siku atamaliza mlimani akiomba, akichunguza, akiangalia. Mungu yeye ni mkuu, huwa anatenda jambo ambalo analitaka. Imana imukundira yuko yabashije kumenya umukozi w'Imana neza, aramwiga, arabimenya ko abana n'umukozi w'Imana. Ntiyakaza yita mu kuvuga ngo Joshua ngo Mose yatinze ku musozi n'Imana, ngo imbeho imwiciriya tibari kumwe ntibabavugana. Mose tanyitaho ngo yigendere, ariko yakazavuga ngo ibizari byo byose uyu mugabo n'umukozi w'Imana ndamwubaha kandi murindire kugeza agarutse. Mungu alimpenda kijana huyu Joshua sababu ya utiifu mwingi sana. Alikuwa akitembea na bwana yake, alafu anamsubiri sana bila kusononeka wala kunungunika moyoni, alafu akimsubiri hadi atoke mlimani kuomba. Hanyuma Imana iramubwira ngo Mose yapfuye ni wowe mbonye ushorera ubwoko bwa Israeli. Alafu Mungu alipomtoa Musa, Mungu akamwambia Joshua, wewe ndiye nimekuchagua ili uongoze taifa la Israeli. Zoshoboka wa Mana we wihenze. Joshua akatishwa akasema haiwezekani Mungu, ni kama umejidanganya. Uzubwoko bwa Israeli. Je, unajua taifa la Israeli? Kaza ngawabwira ngo mbaye umuyobozi wao. Alafu mimi nije niwaambia kwamba mimi nitakuwa kibaza bakina kibona gutora amabuye bakante. Wao hawachezi, watachukua mawe na kunitupika. Aramubwira ngo ndagukuza mu Israeli. Haleluya. Mungu akamwambia Joshua, nitakukuza kwa taifa la Israeli. Nuguri mutoya Yoshua. Nikalawe ni mtoto. Ni wewe nashimye. Ni wewe ambaye nimemchagua. Nubwo usuzuguritse Yoshua. Ni wewe nashimye. Ni wewe nimemchagua. Ni wewe ni wewe ufite ku mutima. Ni wewe ambao una kwa moyo. Ni wewe watahuye umurimo Mose akora. Ni wewe umejua kazi
bakora ikimasa alafu wakatengeneza, ngo bakigira imana wakatengeneza miungu, ngo batangira kukiramya wakaanza kuabudu Mungu. baravuga ngo iki nicyo cyabakuye muri Egiputa Wakasema ya kwamba Mungu ndiye iki nicyo alitoa cyabamukije inyanja itukura hii ndiyo imewatoa kwa ngo bahari, barasararuka wakaimba wakacheza, bakora ibyo byose wakatenda hayo yote. icyo gihe Mose ntiyarahari Kwa wakati huo Musa hakukuwepo, na Yoshua pia na Joshua. abo bombi gusa nibo batari bahari Watu hawa wawili hawakuwepo. ngo arangije Waliposalia, Imana iramubwira ngo Mungu akamwambia Yoshua we Joshua, tunyingingira abandi usinibembelezee bariya watu. bandi ntibazi Mose Wengine hawamjui Mungu. ntibari bazi umumaro wa Mose Wanajua faida. ntibari bazi akazi ka Mose Wanatambua kazi ya ntibari bazi Mose umumaro wa Wanatambua Musa. uzi ni wowe Yule ambaye anamtambua ni wewe. umuzi ni wowe Yule ambaye anamtambua ni wewe. sema amen sema amen Amen. ni wowe Ni wewe. ni wowe bayobora Ni wewe utawaongoza. ndagukuza gusa Leo nitakukuza. sema amen Haleluya. sema amen sema amen Haleluya. icyo ndibukwere gusubuze Jambo ambalo nitalitenda ambalo ni unamjua. kimwe gusa ndagukuza Jambo moja nitakukuza. ndagukuza gusa mu Bisirayeli bose babiri Nitakukuza kwa wana wa Israeli wakikutazama. ariko uzi Mose Kwa sababu unamjua Musa. uzi Mose Yule ambaye anamjua Musa ni wowe Yoshua ni wewe Joshua. muzi bande bazabiki Je, mnajua wanani ambao wanawadanganya? muzi bande muzamugenda Je, ni wanani ambao mnawajua mnatembea na wao? sema amen Amen. sema amen Amen. umunsi umwe ndi muzogumukana abandi batari Mose mugakora ikimasa Je, hakuna siku itatokea nyinyi mujijie njama ya kufanya Mungu? aho Mose ari na Yoshua nta kigirwamana cyo haba Wale Musa anapatikana na Joshua, hakuna miungu. tibokora ikigirwamana Hawawezi fanya miungu. ariko Aroni Lakini Aruni wari usigaranye n'ingando yule kuhani alikuwa anabaki na taifa. wari usigaranye n'ubwoko bwa Israeli Yule ambaye alikuwa anabaki na taifa yakoze ikimasa kigirwamana alitengeneza ng'ombe kama miungu. sema amen Amen. sema amen Amen. sema amen Amen. sema amen Amen. muri aba batamzi muri kumwe no barashobora kuzana barashobora kubemerera kwitwara uko mushaka bari mu kubemerera akakubwira ngo wifate uko ushaka cyo gituma bari mu kuza bakaza imbere no gufunga indowa bambaye ubusa abo ni abatamzi bameze nk'Abaroni n'Abaroni bemerera abakirisitu bemerera abantu uko bishakiye bakaza bambaye ubusa bagasezerana imbere y'ikaniza umutamzi Baroni bakabemerera ariko hariho Mose hariho Yoshua tibashobora gukora bene. Chunguzeni kuhani ambazo mnakaa nazo, wale ambao wanawaruhusu kuja kanisani wa kuunganisha ndoa mkivaa uchi. Kwa wakati wa Musa na Joshua haingetokea hayo. Hao ni makuhani kama wanafananishwa kama Aruni. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Ibisira byose byinjiye mu ikanisa byatewe n'Abaroni n'abatangi bemerera abantu binjije ikinyoma. Icyo gituma binjije reception kubesha kukinjira muno abatangi barabirekura Abaroni bemerera bariya ubu nyine imiryango niyoboye si Mose si Yoshua. Unajisi ambao umeingia kanisani hiyo umeletwa ama umetokewa pamoja na makuhani wabaya ambao wanafananisha kama Haruni. Wakati wa kale wa Musa na Joshua haingewezekana makuhani wadanganye kanisani. Mana ibwira Yoshua iramubwira ngo Yoshua we Mungu akamwambia Joshua nakubonye uri Mose kugahuru. Nimekuchunguza wewe ni kama Musa. Uri Mose kugahuru. Wewe ni kama Musa. Tiwokwemera ko girigigwama. Huwezi kubali watu wajiingie. Mutima wawe tiwokwemera ngo Abanyesraeli ngo bifange bagira ibindi bintu. Moyo wako hawezi kubali wana wa Israeli wajichanganye na mambo mengine. Tiwokwemera ngo itorero ligira yandi mabara. Huwezi kubali kanisa lijichanganye. Tiwokwemera ngo habeho ibindi bintu. Huwezi kubali kutokea na mengine mabaya. Tushobora tiwovyemera. Haiwezekani, huwezi kubali. None ni wewe ntoye. Wewe ndio nimekuchagua. None ndakukuza gusa. Alafu nitakukuza leo. Kukukuza gusa nukuprogram. Na kukukuza ni kukutangaza. Urakora igitangaza ngivyo Mose azakora. Utatenda
Nitakuvika nguvu ya kutenda miujiza. Mweza iramubwira ngo babwire bose bitegure mu ngano ngo ejo mu gitondo tuzambuka Yorodani. Alafu Mungu akawaambia, ambia makaida Babwire ngo bakore mahamba. wajitayarishe. Ukora mahamba. Wajitayarishe. Ukora mahamba. Tayarisheni. Ejo mu gitondo tuzambuka Kesho Yorodani. asubuhi tutavuka Ejo tuzambuka Yorodani. Kesho tutavuka mto wa Yoshua ageze kuri Yorodani. Yoshua alipofika Ngo bose baririmba. alafu wakaimba. Baravuga ngo Yoshua Wakasema Joshua yabaye Mose. amekuwa Musa. Ari mu mavuta ya Mose. Yeye akuwa mafuta Ari mu mbaraga za Mose. kwa nguvu za Musa. Ari mu bubasha n'ubushobozi Akuwa nguvu na mamlaka y'Imana ya Mose. ya Mungu wa Musa. Baremera arabashorera. Wakakubali akawaongoza. Arabajana. Akawabeba. Twasomye Mahali tuliposoma naho yaza basezera ni mahali ngo ayakumanyiriza i Shekemu. akaweka Shekemu. Ahamagara imiryango yose Akaita familia zote y'Abanyisirayeli. wana wa Israeli. Arakumanyirizaho. Akawaweka mahali pamoja. Arabwira amagambo. Akawaambia maneno haya. Abatekerereza Imana. Akawaambia kuwa Mungu. Haleluya. Hari abantu bataza batekerereza abanyuma. Kuna watu ambao watekelelezewe Bakabatekerereza iby'ubuzima. wanaambia mambo ya uzima. Bakabatekerereza iby'iki gihe. Wanaambia wa nyakati hizi. Abapasiteri babatekerereza iby'iki gihe. Mapasta ambao wanaambia ni mambo Abavugabutumwa babatekerereza iby'iki gihe. wainjilisti ambao wanaambia nyakati hizi. Abayumba babatekerereza iby'iki gihe. Waombezi ambao wanaambia mambo ya nyakati Abo hizi. ntaho baba bajana. Watu hawa hawapeleki mahali. Aho ntaho baba bageza. Hawapeleki mahali. Ufite inzira y'ukuri n'ubugingo. Yule anaye njia ya ukweli na haki. Ufite Kristo. Yule ambaye ana Kristo. Nutekerereza abantu Imana. Yule ambaye anatekelezea watu. Nutekerereza abantu Imana ya Israeli. Yule ambaye anaambia watu. Nutekerereza abantu Imana irokora. Yule ambaye anazungumzia watu. Nutekerereza abantu Imana ikiza. Yule ambaye anazungumzia watu. Sutekerereza abantu ibidakizwa. Ibidakiza. Usiwaambie watu mambo ambayo hayaponi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ngwahera ngo igihe cya Abrahamu Akawaanzia nyakati za Abraham. ngo yabahamagaye bose bara Alipowaita wote Shekemu. ngo arabatekerereza yababwira ngo Akawaambia, ngo mwibuke kumbukeni uhereye igihe cya sogokuruza igihe cy'abasogokuruza bacu toka kwa muda wa mababu zetu bari batuye iri hakurya ya Rwarusi. walikuwa ngambo ya mto. Bari babana n'ibigirwamana. Walikuwa na kaa pamoja na miungu. Bari abapagani. Walikuwa ni mapagani. Bari abacumi. Wao walikuwa ni wapagani. Bari abantu bagira ibigirwamana. Walikuwa ni watu ambao wana miungu. Abo ni base wa Abrahamu ariwe Tera. Hao ni baba wa Abraham aitwaye Tera. Na Nashori. Pia na Nashori. Abo bari nibo bari bagira ibyo bigirwamana hakurya. Hao ndio walikuwa na miungu ngambo ya mto. Abo nabi watu. Hao ni wakwetu. Abo ni basokuruza. Hao ni mababu zetu. Murabizi ko kera bakiba hakurya ya Rwarusi. Tukibiri hakurya ya Rwarusi. Bari abantu b'abapfumu gusa b'abarozi bo kubandwa bagenda baragusa. Kumbukeni hapo awali tulipokuwa ngambo ya mto, mababu zetu walikuwa ni wachawi. Natwe niko twari Pia tubizi. waganga, pia nasi vivyo hivyo tulikuwa. Kera Kitambo. basogokuruza. Awali ya mababu zetu. Bari abantu b'imiterekere. Walikuwa ni watu ambao wanaabudu miungu. Bari abapagani. Walikuwa ni mapagani. Arababwira ngo mwibuke kwima. Akawaambia kumbukeni jinsi Mungu yakuye Abrahamu mu gihugu cya Uriya y'Abakaludaya ngo yuzuye ibigirwamana. Kumbukeni jinsi Mungu amemchagua Abraham akamtoa kwa ule wa Kaldayo, nchi ambayo alikuwa anajaa miungu. Ngwiramujana Ikambeba, imucisha i Kanani. ikampitisha Kanaani. Ngwimuija kumusezeranyiriza isezerano. Ikaenda kumwahidia Agano. Ngwimwera isezerano rya Isaka. Ikampea ahadi ya Isaka. Ngweza isezerano ry'uruzabibu. Ikampea ahadi ya uzao. Ngwimwereka mwiramubwira ngo narara amarebe hejuru mu kirere. Ikamwambia tazama mwangalie juu mawinguni. Ngo abari inyenyeri ziri hejuru ku ijuru. Utahesabie nyota ambazo. Ngo ni ku rusaro rwawe rusanga. Vivyo hivyo uzao wako utakuwa. Iramumanura ku musenyi. Ikamwambia angalie chini. Iramubwira ngo reba uyu mukungugu uyu musenyi wo. Ikamwambia angalia ardhi mchanga huu wote. Kuni ku rusaro rwawe rusanga. Hivi uzao wako utakuwa. Iyo Mana. Mungu huo. Iyo Mana yasezeranye. Mungu huo ambao ameahidia. Sogokuruza Abrahamu. Babu zetu Abraham. Ngwiza kubisohoza. Alafu ikakamilisha. Ndimuhaye
ya Gwarusi miungu ya babu zetu wa ngambo ya mto, kuko zagiraga amaso ariko bitareba, kwa sababu miungu hiyo ilikuwa na macho lakini zagiraga amatwi ariko bitumva, ilikuwa na masikio lakini haikusikia, zagiraga amaboko ariko bidakora. ilikuwa na mikono lakini haitendi. Ariko Imana ya sogokuruza Aburahamu Lakini Mungu wa babu zetu Abraham, yakuye Aburahamu muri icyo gihugu, ambaye amemtoa Abraham kwa nchi muri izo bigirwamana, kwa miungu hiyo, iramwitwarira ikamchukua imwijana ikambeba ku musozi, kwa mlima, imusezeranyayo ikamwaidia huko abana, watoto, irabisohoza ikamkamilisha muri Isaka. kwa Isaka. Isaka araza, Isaka kaja, Imana imweza abana ikampea watoto Yakobo na Esau. Yakobo na Esau. Esau iramumanura. Esau ikamshusha. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Amen. Esau imushira mu misozi ya Seiri, Ikamweka kwa milima ya Seiri, abari watura, mahali hapa kakaa. ifata Yakobo n'urubyaro rwe, Ikamchukua Yakobo na irarumanura irujana muri Egiputa. ikambeba mpeleka Misri. Bageze muri Egiputa, Walipofika Misri, mwumva Imana. sikilizeni Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Yasababwira Imana Esa. Alikuwa akiwaambia Mungu wa Israeli. Yasababwira Imana Esa. Alikuwa akiwaambia Mungu. Imana ngo bageze mu gihugu cya Egiputa, Walipofika nchi ya Misri, ngo Yamana ngo yongera ifata Mose, Mungu yule yule akamchukua Musa. ngo afata Mose Akamchukua Musa, iramumwimweza abana ba Israheli, akampeleka pea watoto wa Israeli. iramubwira ngo bakureyo, Kaambia watoe huko. bakureyo, Watoe huko. bakure muri Egiputa, Watoe kwa Misri. ubajyane muri Kanani. Wapeleke Kanaani. Imana ya Israheli Mungu wa Israeli ngo ikiza abana ubwoko bwa Israheli amaboko ya Farawo. ikawatoa wana wa Israeli kwa mikono ya Farao. Ni iki kindi cyari kubakiza amaboko ya Farawo? Je, ni jambo gani lingine ambalo limetokea ili liwatoe kwa mikono ya Farawo yarabase ubwoko bwa Israheli, Farao alikuwa akiwatumikisha mambo ya utumwa wana wa Israeli. bari bababaye, bari bashize, Walikuwa wamegazabika sana na uchungu. bari mu buzima bubabaye bukakaye, Walikuwa kwa maisha ya uchungu pia. ubuzima butarimo amahoro, Maisha ambayo haina maana. ubuzima butarimo ibyishimo. Maisha ambayo haina furaha. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Biblia inatubwira ngo Biblia inatuambia kwamba abatekerereza iryo shamba, alafu akawaambia maneno hayo. abatekerereza uwo mugisha, Akawatekelezea baraka hizo. abatekerereza iyo Mana yabakuye mu maboko ya Farawo, Akawaambia Mungu ambaye amewatoa kwa mikono ya Farao. barambuka. Wakavuka. Ababwira uburyo Imana yabakijije amamata, Akawaambia jinsi Mungu amewaponya taifa wafalme watano. uburyo batsinze amamata. Jinsi wameshinda wafalme watano. Arababwira ngo iyo ni Imana, Akawaambia huyo ni Mungu. iyo ni Imana ya Israheli. Huyo ni Mungu wa Israeli. Abatekerereza Imana Akawatekelezea Mungu. igihe ubwoko bwa Israheli bwari bugiye kurwana, Baraki yari agiye kubwica, Wakati Balaki alikuwa na shauku ya kuwaua, yari ari kumwe na Balamu. alikuwa pamoja na Balaam. Aramubwira ngo abwira Balamu, Akamwambia Balaam, yari umuhanuzi ngo genda uvumire buriya bwoko. Balaki akamwambia Balaam, kwa kuwa yeye alikuwa ni nabii, uende uilanie taifa hilo. Ngo Imana ibwira Balamu Mungu akamwambia Balaam, ngo icyo mushyira ku kanwa aricyo uvuga. lile ambalo nitakuweka kwa ulimi Yagira ngo abavume akabahesha umugisha, yeye kwa wakati wa kuwalaani alikuwa akiwabariki. mugihe cyo kuvumwa bagahabwa umugisha. Baada ya kulaani Abatekerereza ivyo bihe, alikuwa akiwatekelezea nyakati hizo. aramubwira ngo nimwibuke icyo gihe cya Balamu na Baraki, Akawaambia, kumbukeni wakati wa Balaam na Balaki, ko Imana yadukijije umuvumo, jinsi Mungu alituponya laana, aduhesha umugisha, baada ya baraka akatupea baraka, duhabwa umugisha, tukabarikiwa, duhinduka ubwoko butovumika. tukageuzwa taifa ambalo halilaaniki. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iyo Mana, Mungu huo, iyo Mana iraha, Mungu huo bado yupo. iyo Mana iraha. Mungu huo bado yupo. Yoshua afatwa discours, Joshua akachukua msemi, arababwira ngo rero ubwo maze kubatekerereza Imana ya Aburahamu, akawaambia, baada ya kuambia maneno ya Mungu wa babu zetu Abraham, sogokuruza ukwizera, babu wetu wa imani, uburyo Imana yabanye nawe kugeza kuri none nje, jinsi Mungu alitembea na babu, uburyo Imana yamaze gutwara Mose, titwabura umwerekeo, tugahabwa Imana ikongera ikaza ikabana natwe tutakirimo Mose. jinsi Mungu alipomtwaa Musa mtumishi wake
none leo hii iyo mana ya sogokuruza Abrahamu, huyo Mungu wa babu Abraham, iyo yagiye ibana natwe muri ibyo bihe byose, yule ambaye ametembea nasi kwa nyakati hizo zote, yabanye natwe mu butayu, yule ambaye amekuwa nasi jangwani, iduheza ibyo turya n'ibyo tunywa, akatupea chakula na kunywa, imyenda yacu tiyashira, na mavazi yetu haikuisha imyaka 40 kwa miaka 40. iyo mana Mungu huo n'uyu munsi ni mwitoranyiriza iyo muri bukore. leo hii chagueni yule ambaye mtamtumikia. Nibwo twasomye yavuze, Ndio mahali tumesoma aravuga ngo mwitoranyirize nimba ari zamana zo hakurya ya Rwaruzi, izo ni mana z'abasekuruza banyu kera baragusaga. akaambia leo hii mjichagulie Mungu ambao mtamwabudu kama ni miungu ya mababu zenu wa ngambo ya mto wale walikuwa wakiabudu. Ngo mwitoranyirize nimba ari yo muri bukorere no. Chagueni kama yule ndiye mtamchagua, mtamtumikia. Maze kumva rino jambo cyandanga, Niliposikia neno hili jambo ambalo limenisajabisha. ubu nyine dufite abantu bari mu kuroga bagasubira kuri zamana z'abasogokuruza bacu. Leo hii tuna watu ambao wanaingia chama cha uchawi, wanarudi huko kwa miungu ya mababu zetu, Bakagira ibigirwamana z'abasogokuruza hakurya ya Rwaruzi. wanakuwa na miungu ya mababu zetu ngambo ya mto huko. Twaravuyeyo turi igisekuruza cya Aburahamu. Aburahamu yavuye mu gihugu cyo hakurya y'abakadiri mu Bakaludaya, haba ibigirwamana. Na sisi sisi ni ukoo wa Abraham ambaye ametoka huko kwa miungu ya mababu zake. None muri mukuroga, Je, nyinyi mnafanya uchawi? muri mukugira ibindi bigirwamana mukagira indi mana mukunda mubikuye. Je, mnatoa kupenda miungu ingine mkiyatoa wapi? Basogokuruza hakurya ya Rwaruzi Mababu zetu ngambo ya mto bari bagira ibigirwamana, walikuwa ni miungu, bari bakunda ibintu sa, walikuwa wakipenda mambo yao. nukuvuga ngo icyabo niyo imitima yabo yabaga, Inamaanisha mioyo yao ilikuwa hapo, yabaga kungaye, ilikuwa kwa ngombe yake, yayigize ikigirwamana, alikuwa akifanya kama miungu, yagize umwana w'ikigirwamana, alikuwa akifanya mtoto wake kama miungu, yagize ikindi cyaricyo cyose afata nicyo aha umwanya munini, nicyo yagize ikigirwamana. alikuwa akichukua jambo moja wala jingine ambayo ameitayarisha anaifanya kama miungu kwa kuipenda sana. Izo nizo hakurya ya Rwaruzi, Mambo hayo ni ya ngambo ya mto, izo nizo hakurya ya Rwaruzi. mambo ya ngambo ya mto. Ariko abakristo ubu bari mu kuzagutuka, Lakini Wakristo wa siku za leo ya kushangaza huwa wanakuwa na mambo kama hayo, ko baradukana ibyo hakurya ya Rwaruzi. wanaleta mambo ya ngambo ya mto. Uburozi gasisi cyadutse si ikintu gisha kibaye, nicyo hakurya ya Rwaruzi. Uchawi si kitu ya mpya ambayo imetokea, ni mambo ya ngambo ya mto. Uburozi nubwo hakurya ya Rwaruzi bene da, Ndugu wapendwa, uchawi muntangarize n'abandi ngo uburozi nubwo hakurya ya Rwaruzi. uniambilie na wengine kwamba ulozi si mambo Ni mpya. vzakera ziriya twavuyemo, Ni mambo ya kitambo ya awali, kuko twaramutse kwa twarahindutse. sababu sisi tumevuka na tumegeuka. Arongera arababwira Kawaambia pia hari indi mana kuna Mungu mwingine muri bwitoranyirize, ambao mtamchagua, abahitamo gukorera iyo mana yo hakurya ya Rwaruzi wale ambao watachagua kumtumikia Mungu wa miungu hiyo ya ngambo ya mto. barahitamo none baje mu bigirwamana bijya by'abasekuruza. Watachagua leo ili warudilie. Cyo gituma bari mu kutuzanira ngo sokuruza yasize avuze, Ndio maana wao wanatuletea jambo ati babu zetu aliacha mwiza kineno. basokuruza ngo basize bavuze, ngo sokuruza kega ngo yasize avuze. Bakuza mwumva bazabivuga, Je, mubabwire ngo twavuye mu byo basokuruza bo hii hakurya. wakisema kwa kimila ati babu yetu Kega aliacha kisema. Zavuye twavuye, Hayo ni mambo ya huko ngambo ya mto, tumetoka huko. abashaka gukorera iyo mana ni bagere. Wale ambao wanahitaji kumtumikia Ariko Yoshua yavuze neza. waende. Joshua Aza amesema. ngo jewe nizo yanje, Joshua akasema mimi na jewe nizo yanje we, mimi na nyumba yangu. jewe nizo yanje Mimi we, na nyumba yangu. jewe nizo yanje nzakorera Uwiteka Tutamtumikia Mungu. utari imana y'abasogokuruza Yule si miungu ya wo hakurya ya Rwaruzi, ngambo ya mto. wo kuzana imiterekero, wo kumpeza inzoga sinzosubira kunywa inzoga y'abasogokuruza bo hakurya ya Rwaruzi. Sitakunywa tena pombe ya mababu zetu wa ngambo ya mto. Sema amen, Amen. sema amen, Amen. sema amen. Amen. Abashaka gukorera imana z'abasekuruza bo hakurya ya Rwaruzi, Wale Kiyobe uzokora ubukwe kuwa gatandatu, ambao wanataka imbazazana izo muri basekuruza bo hakurya ya Rwaruzi, twebwe tituriyo. Aravuga ngo abashaka gukurikira
Imana y'abasokuruza yo hakurya ya Rwarusi nibahitemo no. Joshua alafu akawaambia wale ambao watachagua kutumikia miungu ya mababa zenu ngambo ya mto wachague leo. Arongera arabwira ngo cyangwa basaka ngo kugira Imana yabika igihugu y'Abamoni ngo turimo none. Alafu akawaambia pia wale ambao watachagua Mungu wa Amoni ambao tuko ndani yao leo. Iri ni jambo ryanyu ni mujakire mwe bwanya murego. Hii ni neno lenu, lipokeeni nyinyi taifa. Ni mujakire. Pokeeni neno. Situkire mu gihugu cyacu. Sisi hatuko tena kwa nchi yetu. Turi mu bihugu by'Abamoni. Tuko kwa nchi ya Amoni. Turi mu bihugu by'ibishitsi. Tuko kwa nchi ya kigeni. Hari bigirwamana by'iwacu. Kuna miungu ya kwetu Tugomba gusiga. ambayo ni heri tuiache. Hakaba n'ibigirwamana by'igihugu turimo. Na kuna miungu ya nchi ambapo tumo leo ya kigeni. Tugomba gusiga. Ni heri tuiache. Yoshua aramubwira ngo nimuhitemo nimba ari Imana y'Abamoni yo muri iki gihugu dukoreramo. Muzi Imana yo muri iki gihugu dukoreramo. Je, nyinyi mnajua Mungu wa nchi hii ambao tunatumikia? Ni shughuli. Bwira mugenzi wawe ngo shughuli. Shughuli. Murebane mu maso. Shughuli. 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 Kwiyitaho. Kujiangalia mwenyewe. Kwideguria. Kwikocha. Kuchanga mambo. Kwitegeka. Kwigenga. Demokrasi. Kuwa na uhuru. Mbi. Uhuru mbaya. Hiyo ni Imana yo muri iki gihugu. Hiyo ni Mungu wa nchi hii. Kutumvira. Kutokusikia na kutokutii. Kubahuka. Kutokutii. Imana yo muri iki gihugu. Ni Mungu wa nchi hii. Kwambara ubusa. Kuvaa uchi. Imana yo muri iki gihugu. Hayo ni yako. Gukunda ifaranga. Kupenda fedha mno. Kurenza Imana. Kumliko Mungu. Imana y'iki gihugu. Ni mambo ya huko. Gukunda iby'isi. Kuyapenda ya ulimwengu. Imana y'iki gihugu. Hayo ni mambo ya huko. Yoshua arababwira ngo nimwitoranyirize wowe muri gukorera. Joshua akawaambia chagueni yule ambaye mtamtumikia. Nimba ari Imana zo bakujya ya Rwarusi. Kama ni Mungu, miungu ya ngambo ya mtu. Ntacyo zigeze zikora na kimwe ntizigeze zisezeranya umuntu. Haijatenda jambo lolote hata kuwaidia mwanadamu. Ngo nizimara zishitse. Alafu likamilishe. Muri mukubifatira. Je, mnachukua irithi kwa sababu gani? Muri mukubifatira. Irithi hizo mnazo ni za maana gani? Izo muri iki gihugu. Na mambo ya nchi hii Nta nimwe yigeze ibagwanirira. hakuna hata siku moja inayopigania. Ibagwaniriye n'Imana ya Israeli. Yule ambaye amewapigania ni Mungu wa Israeli. Niyo yavuze ngo ntimuzaja mu ngami ndimwajaye. Haleluya. Huyo ndiye amesema mtaenda kwa camp na mkwenda. Na n'ubu mutuye hano bamwe batagira ibyangombwa. Na hata tunaishi kwa nchi hii na wengine hawana hata ID. Vitambulisho. Iyo ni Imana ya Israeli. Huyu ni Mungu wa Israeli. Iyo ni Imana y'ukuri. Huyu ni Mungu wa ukweli. Nirinda niragira. Huyu ndio anachunga. Nibabeshejeho nibagaburira. Huyu ndio anawaweka, huyu ndio anawalisha. Nibambika mu gihugu giteye imbere umujyi nk'uyu nguyu. Huyu ndio anawavika kwa mji huu mkuu ambao. Nimutekereze neza abavandimwe bene data. Ni vizuri ndugu wapendwa. Kugira ngo abe ariyo Mana mukorera. Ili mchague Mungu huo ndio. Yoshua yatanze ibitangazo. Joshua alipana tangazo. Wabona abantu batakiriko bakorera Imana nkuko bigomba kuba. Alipotazama watu hawako na. Nanje mbitegereje ndi muri ko mukorera Imana nkuko bigenwe. Hata mimi nikiwachunguza nitaona kama hamtumikii. Nimukorera Imana nkuko biteganijwe. Hamtumikii Mungu kama ilivyo. Nimukorera Imana nkuko tugomba kuyikorera. Hamtumikii Mungu kama vilivyo. Kubera isi Imana yadukoreye. Kama jinsi Mungu ametutendea. Wakwicara hasi ugatekereza aho yagukuye. Kikana unafikiria mahali amekutoa. Ugatekereza ko yagukuye muri Egiputa. Unafikiria jinsi amekutoa. Ugatekereza ko yagukuye mu bubata. Unafikiria jinsi amekutoa. Ugatekereza ko yagukuye mu ngwara yari kugoye. Jinsi amekutoa kwa. Ugatekereza ko yagukuye mu bupagani. Unafikiria jinsi amekutoa. Ugatekereza ko ari ikurinze hano.
ugatekereza ko ari ujana nayo ukagarukana, Jinsi unaenda nayo. ugatekereza ko ari kugaburira none, Unafikiria jinsi yeye anakuja. woyikorera witanze, Kwani mteze mtumikia. woyikorera uvuye inyuma, Kwa kutoka nyuma. wafata umwanya ukayiha umwanya, Na utaweza chukua muda wako. ugasenga ugasoma ijambo ry'Imana, Unaomba na unasoma. ugahimbaza Imana, Unamsifu Mungu. ugakunda kuba mu bikari vyiwe Unatamani kukaa kwa kuruta nyumba yake. gukunda kuba muri shuguri Kuliko kukaa kwa yindi yose, shughuli hii. kuko iriya yose ni igihe gito, Kwa sababu shughuli hii niyo umwanya mutoya ya muda mfupi izashira. itaisha. Mwibuke dufite isezerano Kumbukeni tuna yo kuzinjira mu buruhukiro kuingia kwa mu ufalme ijuru ry'abera. katika mbingu ya Bavandimwe bene data, Mungu wapendwa. isi ntibahende, Dunia hii si turi mu wadanganya. guhamba iminsi yose, Sisi tiduhamba banze kuba ku isi, tunapeleka watu mara nyingi tunawazika. duhamba abadakwiye kuba mu isi ko igihe gishitse. Tunawazika wale ambao hawastahili kukaa ulimwenguni sababu muda Igihe cyo mu isi kiza gishira, na muda wa dunia gifite garanti ina guarantee. kandi gitangaza ntubizi. Na kusababisha wao utambui hayo. Ni ukuvuga ngo igihe cyo mu isi Inamaanisha muda wa ni ulimwengu igihe gito cyane, ni muda mfupi ni igihe sana. kigufi cyane. Ni muda mfupi kabisa. Nimwite ku by'ubugingo, Shughulika ya nimukorere Imana, Tumikie Mungu. nimukorere Imana nyama, Tumikieni Mungu. niyo tuzamana nayo iteka ryose. Huyo ndio tutakana Ibindi byose bizokugwaho Mambo yote ni yatatoka. ibinyoma gusa. Yote ni uongo. Izindi mana ni ibinyoma, Miungu ingine ni izindi uongo. mana ni ibinyoma, Miungu ingine ni uongo. izindi mana ni ibinyoma. Miungu ingine ni uongo. Imana y'ukuri, Mungu wa kweli. Imana ya Aburahamu, Mungu wa Abrahamu. Imana ya Isaka, Imana y'intumwa n'abahanuzi, Mungu wa mitume na niyo yasezeranije Mungu ndiye ko ameahidia. tuzohabwa Kristo. Sisi tutampewa Kristo Na turamuhabwa, Kristo tukampewa. niyo yadusezeranije ko Kristo azaducungura. Kama Kristo atatukomboa. Kristo ni umukiza Na wacu, Kristo ni mkombozi. yaraducunguye, Ametukomboa. ubu turi abana Hivi sisi ni mu bwami bwo mu ijuru. watoto wa ufalme. Yadukuyeho urubanza, Ametutoa. yadukuyeho urupfu. Ametutoa. Nimuze tumusange, Njoni nimuze tumukorere, Njoni tumutumikie. nimuve hasi tumukorere, Simameni tumutumikie. nimuhagurukane imbaraga, Simameni na nimuhagurukane nguvu ubwenge, zote. Bila na nimuhagurukane imitima yanyu, Bila na mioyo. nimukundishe Uwiteka Pendeni Mungu. imitima yanyu yose Na mioyo yenu yote. n'ubugingo bwanyu bwose. Na nafsi zenu zote. Hanyuma muhinduke igitambo, Baadaye muwe dhabihu. muhinduke igitambo. Mugeuke Niko dhabihu. Paulo yavuze, Kwa hivyo Paulo aravuga ngo mu amesema iweni zera dhabihu bishimwa njema, n'Imana, takatifu ambayo ina- ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kwa hivyo ndio kumtumikia Mungu. Nimwitange, nimuve mu bindi, Toweni toke kwa mabaya. musange Yesu Kristo. Mkute Mungu. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Muve hasi gira dusenge. Simameni tumwombe Mungu. Sema amen. Amen. Nakiri ijambo ry'Imana. Menye ko hariho imana zitatu. Jueni ya kwamba kuna Mungu tatu. Imana y'ukuri Mungu wa kweli n'inama z'ibinyoma. na Mungu wa uongo. Abaririmbyi baririmbye neza baravuga ngo Waimbaji wameimba vizuri wakasema ya kwamba izindi mana, zindi mana zose ni kinyoma cyuzuye gusa. izindi mana zose ni ikinyoma cyuzuye. Miungu yoyote ingine ni uongo mtupu. Imana ni imwe ivuga bikaba, Mungu ni mmoja ambaye ananena na anatenda. ni Imana isezerana. Ni Mungu ambaye Na anaahidia. ubugingo n'ubu dufite isezerano ryo kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hadi leo tuna agano ya kuingia ufalme wa mbingu. Imana idasezeranya nimuyiveho, Mungu ambaye haahidi mtoke kwake. Imana idasezeranya nimuyiveho. Yule ambaye ni Mungu ambaye haahidi ni heri mtoke kwake. Cyo kindi wakunze ukagikunda kikuzura umutima wawe ukageza umwanya. Lile ambalo umenipenda mkalipenda kwa upendo wa dhati ikajaa mioyoni mwako, ukampea muda, Ukagiha ubugingo n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ukaipea roho, nafsi na akili na nguvu zako. gikureho Hiyo ni heri uitowe, ngo ni ikinyoma gusa. kwa sababu ni uongo mtupu. Cyo ni ikinyoma gusa, Hiyo ni uongo. bizagutumukana nk'ivu. Hiyo itapeperushwa kwako kama majivu. Imana ni imwe y'ukuri, ni Imana isezeranya, ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka na Yakobo, Mungu ni ni Imana mmoja. yabanye nawe, ni Imana yagendanye nawe. Si ikimasa cyo gukora, si inkorano, si amagufwa, si ibiyeko,
si imigani y'abasogokuruza bo hakurya ya Rwaruzi. Mureke abantu bo hakurya ya Rwaruzi twabavuyemo, abantu badakije mubaveho, mureke kugendana nabo, mubivemo mugumuke muveyo, muhunge umujinya uzatera abanga Imana ntibayisenge. Muhunge muri muguhunga n'indambara zo muri Kongo, mugahunga n'abajambazi bahana, munumara munanirwe guhunga umujinya w'Imana, gusumirwa n'amaboko y'isumba zose. Nimuhunge torero rya Kristo, nimuhunge abantu mvano, muhunge. Iyi ni imburo ndababurira kabakozi b'Imana, muhunge ibyo byose, muhunge izo mana zitari Imana nyakuri, ziraje zibarimburane, murimburanwe nazo, kuko birira tubwira ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Muhungire muri Yesu, niwe mukiza wacu, niwe uzotugeza aya mahoro. Jambo ry'Imana ribahumurisha. Uwiteka ndagushimiye Mana, ndaguhimbaza Data, ndagushimira ijambo ry'ukuri ry'ubugingo, ndagushimira kuko uri mwiza Yesu. Mwami Data, ndasengera itorero rya Kristo ku isi, sengera abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, ndasengera Mwami Data nyiribihe abatuye isi none ngo bumve umubu, bareke izindi mana zose n'ibinyoma gusa, bite ku Mana ya Israheli, Imana ivuga, Imana isezeranya, Imana ishitsa, Imana icungura, Imana irokora, Imana ibeshaho, Imana nyama, Yesu Kristo umucunguzi w'ubugingo bwawe. Mwami Data nyiribihe uri hejuru y'amajuru, ndasengera itorero muryibuke Mana, ibuka imitima, abantu bakira imitima. Mwami Data nyiribihe barokoke z'ukuri, babashe gukorera Imana bitanze kakuriya. Mwami Data, Yoshua yavuze ku mugaragaro, agaragaza kwitanga kwe n'Imana akorera ku mugaragaro wiwe n'inzu ye. Mwami Data, icyampa ngo abo bose bahitemo gukorera Uwiteka, bahitemo ubugingo bwe buhoraho, bahitemo kuzaba Uwiteka ryose, bave Mwami Data mu bibahenda, bave Mwami Data mu zigihe gito, maze bakorera Imana nyamana, bavuye inyuma n'imbaraga zose, bitanze, batanze imitima, batanze ubugingo, batanze imibiri yabo. Niko wavuze Mwami Yesu, uravuga ngo bashaka kugukorera ngo nibiyange bitange, Mwami Data babashe kugukorera by'ukuri. Yesu, ndasaba imitima y'aba bantu bose guhesha umwanya ubwami bwo mu ijuru, ijambo ry'Imana, kwitanga bamaramaje. Ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye iteka ryose, amen. Ubundi umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gukomezwa n'Umwuka Wera bibane namwe none n'iteka ryose, amen.